Третий раунд. Хорошо, звук, что не могут больше спут себе Назар Ищанова отровался. Азмутик Джаста, Оксфорд-Национальный шоу, Алпушек и Докузюри без критической терпен. Жастара Ростага, Казахстан, Кургазы чемпионат Рышный Причем Паза. Жастара Ростага, Олег чемпионат Рышный Причем мира. Казахстан, Кургазы, Спартакиада Рышный Паза. 2015 жылғы Астана қаласында өткен турнирінің жеңімпазы бапкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген бапкері Сәрсенбай Нұрғалиев. Секундтар шықсын. Екінші раунд.
Першим випущеним молодим боксі спортсмени Рима Волосенко оставалася. Рима Волосенко боксмен титул. Жекпе-жектен жүзбейді. Екінің бесінші оставалася үздіктер турнирінің жүлдегері. Бапкер Қазақстан Республикасына еңбек сіңген бапкер Маржықбаев бен Борабайұлы. Осы сұрайған Рустам Қалиев. Сегодня парашются. Шинчеров. Сегодня парашются. Фонго раунд.
Киевские. Право